TV1. Kei te hia te kaunihera o ngā rua wāhia ki te whakatū pakoko nui ki te warohe. Engari hea i ki ngā kōrero e rere ana i ngā rua wāhia rā, kāre te nuinga o te hapori i te tautoko i tērā hia o te kaunihera. He pakoko I whakaarohia e Dennis Hall e rima tau ki muri I nā I whai tautoko mai te kaunihera arohe o ngā rua wāhia. They had decided that they wanted an icon and they had... you know, it came out of this idea of town icons. So I spent a bit of time with people at Te Papa to look at the various pieces of apparel he might be wearing and the various weapons. Engari kua puta wetehi ātete no ngā tangata o ngā rua wāhia. Yeah, I'm a bit of a half and half girl, you know. I don't mind it and I will probably be scared of it. You know? We will have the pride of the people at the forefront of our thinking as we do this thing. And I just can't believe that they're going to be able to look at an object like that and not be proud of it. Te pakoko nei e āhua rite ana ki te tangata I runga I te hereni. Te āhua nei ki te hunga kāinga me noho tonu ki reira. Kāre te kaunihera o ngā rua wāhia I hea kōrero mai ki a te karere. Engari tā te imera a te heamana. Ka haere tonu ngā kōrero ki a tainui mo te pakoko nei. Ko tā te kaunihera he whakapūmau I tā rātau wawata, arā kia noho a ngā rua wāhia hei kāinga mo te kīngitanga. Tā tainui ka noho a ngā rua wāhia hei kāinga mo te kīngitanga, mēnā kore kau he pakoko. Kaere whakaitia, tātou me kāre mātou, rātou I haere mai ki te koro mai ki a mātou. E pai ana te pakoko ki a tainui? Kaere tino hihe ana ki tēni tāng. Te āhua nei ka tū pakoko atu a tainui o tira a ngā rua wāhia, kia kore te pakoko e tū. Raiha Johns, Te Karere.